En conmemoración al 60 aniversario de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur e Israel, se llevó a cabo el concierto de paz del Coro Gracias en Tel Aviv y en Jerusalén del 18 al 20 de octubre. El primer concierto de paz fue organizado en el auditorio Small Arts, ubicado en la hermosa ciudad costera del Mediterráneo, Tel Aviv. Este auditorio forma parte de la Universidad de Tel Aviv y es el más grande de la ciudad. El presidente Joe Biden, el ex primer ministro británico Tony Blair, el músico Yo-Yo Ma, entre otras distinguidas personalidades, han realizado seminarios y conciertos en este auditorio. Ante un recinto lleno con 1.200 invitados, el gran rabino Jonah Metzger y la vicealcalde de Tel Aviv, Chen Kraus, dieron las palabras de bienvenida. El gran rabino expresó que existen muchas similitudes entre Corea del Sur e Israel y que ambos países seguirán creciendo gracias a la fe. También reconoció que el pastor Oxo Park superó las dificultades y logró dar un gran impacto en todo el mundo mediante la Biblia. Por otro lado, la vicealcalde Chen Kraus expresó que la paz es parte de la cultura judía y el sueño que Israel desea alcanzar. Peace is a dream. It is a dream we want to accomplish by joining forces and making this dream for peace a reality. 평화는 꿈입니다. 그래서 우리는 서로 힘을 합쳐서 이 꿈을 현실로 이루기를 원합니다. Israel is a country that suffers a lot from terror attacks. But we, the people of Israel, have never given up on peace. 이스라엘에는 테러가 자주 일어나지만 우리 이스라엘 사람들은 평화를 포기한 적이 없습니다. Peace is a part of our culture and religion. 평화는 우리의 문화와 종교의 한 부분입니다. We will be very proud and honored to have you take part in promotion this important cause. 그래서 이 중요한 평화를 위해 여러분들과 우리가 함께 할 수 있다는 것이 우리는 아주 자랑스럽고 큰 영광입니다. We welcome you and hope that you will always enjoy the privilege of coming to our country. 여러분들을 환영하고 우리나라에 오신 이 시간을 여러분들이 즐기시기를 바랍니다. The city of Tel Aviv Jaffa is open to you and opens its doors to everything it has the offer. 여러분들에게 텔라비브 자파 우리의 도시는 여러분들을 환영하고 여러분들 앞에 모든 문을 열겠습니다. Bajo la dirección de Boris Abalyan, director de orquesta de talla mundial, dio inicio la escena musical del Coro Gracias. La primera pieza estuvo a cargo del chelista Iván Sentensky y el violinista Cengiz Osmanov, quienes interpretaron la lista de Schindler y una canción tradicional hebrea titulada Hava Nagila. I have to say that I am so impressed and that I'm so happy that I had the opportunity to be here and to be part of this event. First of all, I would like to congratulate to Israel and to South of Korea 60th anniversary of the diplomatic relations. It is a really great achievement and this is something really very important. This concert was amazing, fantastic, something that really it's very difficult to explain what I feel. But I find something for everybody. There were classic music, there was new popular music for everybody. 我真的觉得这是一场世界级水平的音乐会，每一个环节，每一个演员表现的都是那样的 perfect， 那么的完美，所以我很震撼。在这场音乐会当中，我很震撼，我也有好几次，我觉得我都想落泪，那是一种灵魂的震撼，所以我非常的感恩能参加这场音乐会。 Durante el mensaje, el pastor Oxo Park testificó acerca de cómo vivió condenado por causa del pecado y explicó que mediante la Biblia descubrió el secreto del perdón del pecado y esto trajo a su vida felicidad y el cambio. Dio algunos testimonios sobre el poder que Dios manifiesta en el hombre en cuanto éste se une a su voluntad. Concluyó explicando acerca de la paz que el ser humano obtiene al encontrarse con el amor de Dios. Aprovechó para mencionar su deseo de implementar la educación para el desarrollo del intelecto en Israel y así transformar el futuro de sus jóvenes. 하나님의 말씀은 살았고 The word of God is alive 운동력이 있어서 and it is powerful. 여러분 그 말씀 누구 마음에도 들어가서 믿어지면 So whosoever receives those words and believes them in their heart,
일하는 그게 너무 신기한 거예요. It's so amazing. The word works through them. It's so amazing. 성경은 하나님 말씀이에요. But the Bible is the word of God. 누구든지 Whosoever 그를 믿으면 believes in him 멸망치 않고 shall not perish, 영생을 온다고. but have everlasting life. 너무 놀라운 거예요. It's so amazing. Entre los invitados que escucharon el mensaje de fe en el concierto de paz estuvieron presentes pastores que anhelaban que el evangelio fuese establecido en el corazón de los asistentes. There were some rabbis, Jewish, religious Jewish people in front of us. I was sitting on the second row, and my wife and I and other people from the group were praying while the preaching was on, praying that God would open their heart and their mind to receive the word of God. And I picked up some promises from the word of God that God said, whoever believe it shall be saved. And we prayed for them dearly, and we came out of the concert very blessed and strengthened by the preaching of the word of God. Yeah, I liked what he preached. Spoke of God mainly, but we, in our turn, we were praying for the Jewish guys who were sitting, that God will open their eyes and mind and receive what he preaches. He preached a powerful sermon. I wish he can come and preach in our church. El concierto de paz del Coro Gracias realizado en Tel Aviv en conmemoración al 60 aniversario de relaciones diplomáticas entre Corea e Israel tiene su siguiente presentación en Jerusalén los días 19 y 20 de octubre. Y dentro de la iglesia hemos compartido la palabra. Era la hermana de esta persona que obtuvo el perdón del pecado y vino a nuestra iglesia. Su hermano, cuando vio a su hermana, estaba llevando la vida de fe y dice que cayó en una secta. Yendo a Jamshid, tengo que rescatar a mi hermana de la secta. Y oyó la palabra y fue rescatado. Ayer me encontré y estaba muy feliz. Estaba en medio del gozo su rostro. Personas que veían estaban agradecidos y en gran manera estaban felices, contentos. En el estadio de Jamshid, mucha gente obteniendo el perdón del pecado se gozaron, y aquella figura con el corazón, nosotros en la misión Buenas Nuevas en este lugar también Dios a continuación una manifestación maravillosa lo llevará a cabo, y con gozo, con esperanza podremos empezar. En esta mañana vamos a orar y empezar el seminario bíblico. Es de la iglesia Misión Buenas Nuevas Songbu. Pastor Chung Byung-woo nos va a orar. Vamos a orar. Dios Padre Santo, ante usted le agradecemos, le glorificamos. Señor amado, nosotros durante una semana hemos realizado la gran campaña junto con la ciudadanía de Seúl, con las personas del mundo. Nosotros, mediante YouTube, aquella palabra del Evangelio que se anuncia a todas las personas para que se pueda impregnarse del Evangelio. Usted nos ha permitido ese momento y le agradecemos, le glorificamos. Señor, la situación de la gente, como aparece en Segunda Reyes, como la persona que aparece en Segunda Reyes de Samaria, como ese príncipe que decía, ¿cómo puede ser eso posible? Todos decían, somos pecadores, y en medio del criterio de la bondad vivían.
y mediante el siervo amado, la palabra que es atestigua. Aquella palabra, el nuevo pacto, dice que nunca más acordará aquellos pecados. Y en medio de nosotros, Señor, fuertemente orando, le agradecemos, le glorificamos. Señor, cuando no podemos oír esta palabra continuamente, no podemos ir tras nuestro pensamiento dentro de esta palabra. Todas las personas que oyen la palabra, verdaderamente, cada palabra, permítanos que lleguemos a conocer nuestro ser y que podamos hallar la bendición inmensa. Señor, nosotros, cuando oímos la palabra de Dios, para poder disfrutar la manifestación, la satisfacción mediante el coro, gracias, usted abre nuestro corazón y con gozo nos recibe. Agradecemos al Señor, le glorificamos una vez más. Señor, mediante la palabra del Evangelio, aquella palabra, confiamos que se sellará en nuestro corazón. Le agradecemos, le glorificamos y de esa manera, Señor, tenemos la esperanza ante usted. Le agradecemos, oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el estadio de Chamshire también vinieron muchos pastores del exterior para compartirnos y nos han acompañado hoy también. Es el pastor que vino de Tanzania, de la iglesia, es el presidente de la iglesia central de Pentecostal de Holiness. Alabamos al Señor. Mi nombre es James Manfona. Soy de Tanzania. Estoy feliz de estar aquí. Es la primera vez que estoy aquí en Corea. He visto muchas cosas diferentes con mi país. También el ambiente, la autopista, todo es distinto a nuestro país. Además, la gente de Corea, el corazón de ella es bien cálido, bien humilde. Gracias por invitarme aquí. Y gracias por aceptarme en este lugar. Yo desde el lunes vine aquí y he aprendido muchas cosas. No, el pastor Osupar me explicó claramente acerca del pecado. La palabra de San Juan 1:29, la Biblia dice: al día siguiente, cuando Juan ve a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de venir aquí, yo no sabía profundamente este punto, pero después que Pastor Osupar nos predicó claramente acerca de ello, ahora yo soy una nueva persona. Voy a ir a enseñar a los miembros de la iglesia acerca de este nuevo mensaje que me han transmitido, porque anteriormente yo invitaba a la gente al frente para que confesasen su pecado, pero ahora yo sé que Jesús ya llevó de antemano nuestro pecado. Gracias, Pastor Osupar.
Y le agradezco a Dios que me haya dado esta oportunidad. Además, si Dios me permite, quisiera una semana estar más aquí. Quisiera volver a aprender de nuevo. Cuando yo vaya a mi casa, yo con este mensaje haré para que la gente cambie. Gracias, Pastor Par, y que Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias. Por el pastor creo que tenemos que hacer una semana más el seminario. Estamos muy agradecidos y por poder estar juntos en este evangelio y oírlo. El Señor nos ha dado esta gran bendición. En esta hora nosotros, antes de oír la palabra, vamos a oír el himno bello del coro Gracias, del coro Candlestick, God is Good, lo que lava mi pecado. Vamos a darle un gran aplauso. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good. All the time. God is good. God is good. All the time. All the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good. God is good. All the time. All the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good. All the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. Do not fear. He will guide He you. will guide He you. will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good. God is good. All the time. All the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good. God is good. All the time. All the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good. All the time. Though I may not understand all the plans you have for me, for my life The eyes of faith, I clearly see God is good. God is good. all the time. All the time. He put a song of God is good God is good. all the time. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is
God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's good. He's so good. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can foresee not all. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Jesus, so precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood. Nothing but the blood, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Jesus, so precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but Jesus. Gloria, oh glory, hallelujah, gloria, oh glory, hallelujah, gloria, oh glory, Jesus, hallelujah, glory, for thee I bring.
Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso. Ustedes dijeron otra, pero fue muy débil. Por favor, pueden hacerlo un poco más fuerte. Nosotros tenemos es el ensamble de violín. 2 canciones nos van a deleitar. Me acerco junto al Señor con la fe del Señor.
Muchas gracias. Vamos a darle un gran aplauso. Es un escenario tan bello, maravilloso. El coro Gracias, cuando se inició al comienzo, no era un coro grande. Al comienzo, esa apariencia, aunque no era grande, dentro del corazón de ellos, hacia el Evangelio, ellos tenían la promesa y la esperanza, como también mediante el fundador Pastor Oxupar. Mucha palabra de la esperanza y de que eran los mejores del mundo, obteniendo la promesa cuando iban paso a paso, Dios de manera bella, como también les ha convertido en un coro sobresaliente. A nivel del mundo entero, es el coro que da el himno más bello y está junto con ustedes. En esta hora es el himno del coro Gracias. 3 canciones, nos va a deleitar. Dios te cuida, obteniendo la libertad del pecado, estando en medio de la tristeza y preocupación. La conductora Unsukpar nos va a dirigir. Vamos a darle un gran aplauso al coro Gracias.
죄에서 자유를 얻게 함은 보혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기는 승리되니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 예수의 성령이 구주의 복음을 전할 제목 보혈의 능력 주의 보혈 날마다 나에게 찬송 주니 참 신비한 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 보혈 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 주의 놀랍고 신기한 슬픔 걱정 가득 차고 내 맘 괴로워도 갈보리 십자가 위에서 죄짐이 풀렸네 놀라운 사랑의 갈보리 놀라운 사랑의 갈보리 영원한 갈보리
¿Cómo están, señores? Soy la soprano y Suyeon del coro Gracias. En esta mañana el himno que preparamos es El Señor que nos ha perdonado. Cantando este himno, el Señor Jesús, toda la deuda de mi pecado lo pagó y nos ha liberado. Esta letra me hizo agradecer en gran manera. El Señor Jesús, en lugar de mí, ha recibido el sufrimiento de la cruz y de miles de pecados, perfectamente me ha liberado. Aquel amor hoy también me hace respirar y me hace reír, me hace cantar. Aquel amor inmenso del Señor lo alabamos. Gracias. 속죄하시는 그새 주를 내가 찬송하리라. 내게 자유 주시려고 주가 고난당했네. 크신 사랑 찬양하리. 나의 죄 Muchas gracias.
Una vez más, al coro gracias. Vamos a darle un gran aplauso. Ayer a la tarde nosotros en el Hotel K hemos hecho el foro y la conferencia de prensa del CLF. 1.300 pastores han estado presentes, como también personas de la prensa. Allí ha estado también el decano del seminario Spurgeon de Inglaterra, como también el presidente de Kenia, el mensajero especial, también nos ha dado el mensaje. No solamente ellos, sino que mucha prensa de Corea, muchos pastores se están enfocando al seminario, como también tienen muchísimo interés a la visita de Israel. Dios va cumpliendo todo ello y está junto con nosotros en este seminario bíblico. En la misión Buenas Nuevas también fuertemente Dios obrará y tenemos expectativa. Entonces, el pastor Oxupar, el pastor expositor, vamos a darle un gran aplauso. Kami sa kisip sa Kuro gracia walisum hay canta oiga nawal kosisirakta ka Europe markan ha uka orquesta kirinaga iwasan orquesta naga waina kamakiwa apanaka walisum pi 8 parakia 2009 ha ma concurso than cuando panaka atip tasip karakin premika tokas 2011 concurso nacional pusan okan panaka soma hilir primera que panaka katokaphan ko Italia markan so panaka igual katokasip karakin premio Alemania ukatokens kat panakah naira prim pina panakah katokap hichurun ha panakah walisum kustawap kot istaraktan hichuru yosah leit anyaniwa San Lucas qilqat taqtapam manaka katupqtaha leit anyani San Lucas Tunka piskan ukhat dit onyan Kapacho mali yatichirih sartasin Jesusan parlir sarana yan tañataki ukat hisktan yatichiri kuna lurañajas wakisi wiñay hakan katoqañataki hasasa Jesusaste sarakinwa kunas liin qilqata kunas liit aqsasa li yatichiristi sano tatito yusamaro munam taqachi mamampi taqe almamampi sasa ukaro Jesus sarakino walixis taqa akluram ukat hakata wasasa ukampis li yatichirihis taskakino munasiña aski unjayasin munasiña Jesus aroqsanwa kitirak haqi masihasti sasa ukaro sarakino Jesus aha mahaqeu Jerusalinda tutaskana hiriku ukat saraqsinkana ukasti huparoq luntatanaka halhatasin qal isipanak luchwayrakina ukamarakiwa nuhawayapkhana ukatsti niya hiwata hal liwinuku hapkhana sarhapkhana ukamaro ma sacerdote ukataq chiq saraskarakina ukampis uka sacerdote mais muit awayarakina ukat ma liwita saraqanirakina ukapashpa ukatupaq maisrak muit awayana ukat ma samaritano ma takitutaskana ukatsti uñhasaqa upaq kuyapta ayawarakina uka haqinu hataraqosiskirira Jesusaste sarakinwa umaha uka ma samaritano upaqa uka hiwaskiraq caballero para apqatawasin upaqqa apharwayana qult'asina ukat upaq uka uta
ukaru puriasin uparok sarakin aku marhaito ayama pa dinarchuro ayam unak kutan jaja ukawa hilgastat kwa markut ehamsas kwat Jesús sarakino ukali yatichira qiroja umaja ukluram ukat uñaje kan katoqatsas nawal ha marana karakiu qananchqta tatitunaropana kanaq au kama jaraktua naq conoce Estados Unidos sarktukaja upanaka kwa rayos ikis hampi panaka pasayap jarakito uk pasañarakipi wal chich terak tampi kwa paskta kwa uk panaka wale sumarakin pipa panaka isirasi pram komanak pisarakin nak sapatun bacharakipi pasas kayatja huma au kip jaraktan nak wal amoyas au kintajat ukat uka maya na homar saymenap naya cosisita kirakitwa kam au kirmant khasen ani na humana kartaq pachain puirip karaksmate kuna teja iglesia man khan kuna iman beb naqarakiyat ukat hilana kanarianap tapqarakitu ukat estadio nuka toqinak naq sararakpi ukanpi upaq kwa mara uka mara naq salvación katoqas karakiyata naq walu chancha sirakiyata naq lontata sirakta k'ari siraktua ani naq pinskarakiyata infierno puri sasaq nayaq especie que toqañajano ukat naq tatitunaru piullaras karakiyatqa naq liitas karakiyat biblia ukat wali sumapinipi tatitunaru panaka kamsis tatitunaru paja kuna siwasan lupibisaja aniqa ipashpakiteja iwasan nakaq tatitun ullartañani hichurkun litanja San Lucas qilqatan halja tunka taqa tunka pisqani akan ma haqiq li yatichiri sartasin huparisqtana siqaya kwam siqaya con lorañajas sasawpaqistasina wiñay hakaña katoqañaqtakiqa paq anipi walis karakintiqa kunams kunatej iwasa wiñay hakan katoqañaqa anipi iwasanakalursktantej hankuaq tatitupi churarakistok iwasanakaja kunatej qespiyasiña ukan sarakipi kitis qespiyataki uk nakunorteko servicio mantuktukaj uka división 54 uka basin entrenapjan uka bas sirunaq saraskarakiyata kunas teh maineh tatitur iyo esta ukaja kunas walisumaja nayaja uka comunicación código morse ukan kihal ukan pinaq irnaqas karakiyatqa uka cuartelan toqina uka cuartel toqin uka wanchun uka sar ukan hanwalipi utkarakitayna na uka división bisqatun pusin ukaro naq mantarakiyata uka taipinja uka nupanaka urasip karakitayna naq uka chika urkamaq puriña qarakinpi uka reunión urasip kan uka pa horas 15 chikatan kamapi kuan urasip kare naqsarañajan cuartil toqirkut najarunta niwaña qarakin kun kimsa tung minus qipt ataraki sarayat ma misionero hutara
Ukotupa autopat aphatawara kitu kat halayara kitua. Ukantak pachanira kiwa tanta chatahan. Ukat na auto tsarakas mantawa ito. Ukat arum tokiro hausara kitu. Humasti. Auto taka uruhasa sausara kitu. Nayak saya sara kiwa sistupan na karo. Ma inya utanya pa uka mangkan. Auto nih ko alkal kam halkom kamera kena kam ko makipi auto ni ragin ko na yaro kampi uinka tapara kina na ko kipa auto ko tungka dolaranitat pakal ko kimsa kal ko piska dolaranitat isap kimsa ka dolaranitat sap kito kuat na kuartiler saras karakiat ukan hilirina kan archurap karakitan pe kuat na tatitum chui mahampe na saraket haneo apkati kuna kol saraket kuna ko rato iglesia ko champali ko gas karakiat kun biblia alirekis sarakiat ko tungkat inkumint alala sin apes karakiat panaka ko pakal sintaw pe panaka may para ko panaka ko ay para kito pe 10 centavos wa 15 centavos ni kina cuartilar sararakiat. Pak sarakito naira harapa man ko kipa harapa kaukhanitas 15 centavos ni ko mamakiti sumaria naptam sa sarakiusitana. Mas kiti patrocinado na ni masa nayaw mat encargatat saraki kwad na ya ispagarwait kwad mistoya harakiyata. Panakaksarakin madola na nakakosapaktasas. Ano yung nakakwartiler kolkap karakiyati. Tatitua. Pawat nan sarnakawehana upawa yana para kito. Humanaka iyaw sapkam tatituro. Kau karus na yaksara. Tatitu na yampi. Kwa ROC siske kwa abreviatura rakip comunicación operación radio uka rakipi upa kwa escuelan kasip karakin uka tichon ukan wale bulluririn ukat pi kon nayak naira kata promoción ukan gas karakiat piani pikitis nanakat naira kat kantek sa pasado rakipi utaphan ukama reglara ki uthe hani umate fumata ni ko khalaka mama katat saraki ha hani arun kata ko hani kay mam sarnak katat sa saraki saphan ko upa ROC. Cuatro ka promoción 311 kusaror ka pastor para hausa taraki wasas o ka haqiste kitite pa encargata kan ka basitra o katpe
manakah cons lurapaqtaq kunashatej upajutkanqa nayaq ukan riqtas karakinpi uka ma soldado kuns mar yanaptañman puyrirismasas awsarikitana nanaka service lurañmanapta cult lurañmanapta manaka mayt apqetsas manaka mayt apqet uka sala 16 ukraki maynir soldadoraki saskana umaq kunawshati usaymanata uka awisarikitsas ukapi kultuni pharakiyata uka manqan uka kultura pharakiyata naya kunhams tatitu nayampis kan uka upa nariana parakitana uka natatitur valios pagararakiyata uka siul uksarup sarap harakta uka sal kultuki ukan utacha pharakta walisuma uraqir lurataraki uka chungi uka toqensa ukan salón de culto uka lurasip karakiyata uka tuñun uraqiniste panaka ma deposit pe lurañmanarakin uka tupaq permiso de construcción ukrakpi upaq absutaina uka edificio han tunano kuña pataki uka vecino kamamda han uka uchaphamtisas uka construcción lurasipki ukaqa ukanpi uka uraqalap harakiyatqa uka tuali problema karaki utkaskana kunawshati banka rutarmantqa ukaqa ukanak walha mano haqina karaki utkatayna walha nirakiyo nanaka akwa qolqiniki pharakiyata uka alabñmuna pharakiyata kutupanaka uraqalap haqas hanyo upar churap katankuas may niriru churapjas mate nanaka firmantanaka manaka katoqas matisas uka creedoranaka hanyo panaka han panayraqata pagapqan ukatu alap harakiyata uka permiso ni harakinpi utachañataki uka deposito ukatpi uka utachasip karakiyat ma salón de culto kontina naka lurapqayatqa hanipiniyo nanaka maratus diosatqa antutasipti tatito wali sumpi trabajiraki wali kusisiñawa ukat taqikunan kunatisar naqawiqa ukan tatito nariana parakito wali sumarakiwa uka utachañas uka kultuta kisanio pasila karakito hankuasti tatito yana parakito utachañata uka subsul kimsa kamandata uka manqaño utas lurata uka patanki kultu uka primer presionqa uka ma edificio karaki uti ukana tatito papi irpnaqas karaksta wali suma ma oroq kultun kasip karakiyatwa uka encargado oficial ko anipi hut karakita han hutkita na predicas karakiyata kotistartare kititin karatak sultado nako pa saragi pa uka patangara mas parlas kakim tatit nanurup kona sutkasisina kakaptarakiyata uka líder ko basi kona katatirakiyat pi kona konas dan palq tuka na una upajotarakina manaka kaukat manaka lorap
hanuna kun skatok karakid manaka katok apta ko manuna katok karakiyat ko soldado comunicación ukama karakiyat pe upaq encargatarakia guerra ukat alturas de pigma ukat oqatupaq encargatarakino ko pigma ukan haqanaka nipin rewara parakin yaqipanaka hiwa parakwam panaka sarapanya pano aserioga panaka hacha parakino marcas astisas kwa hilire nakareste sarakino wali llakt atarakino con lortas pasas karakino ma con lorta horas cuatro pasos kasere o ma horas tat orata tumanataki como hora mayora maisas okurutbi cha con hamso makreitaxas con hamatas ma ora maisas kuna kitit say kuna say pero oram sa sausaraki okapa takpach soldad bo tatito haura kom kuna manar nakasip harakin manaka sarap ham no asirisas oka no wasinakat haneo walha ostanakat karakin kwa amsta pikma okarora kyo mistophan okapi akat tatitun arupa chamani ukampi kun hamsiski kwalidera ha ukampi tatito ha pa amayasin pe kwalidera ani pastoras kitis utkarakinte naya kultunit ko to paksos kasirakin ukat okuta chapharakiyata uka salón de cultura pharakiyato pampio hane qoyqayt karakin ukat sarap harakiyat kum ko kusaro wa challanax ladrillonax ukamanak nanaka ukat apane pharakiyat kha uka lawana kamanak apane phan vidrinax kum ukampi uka salón de cultura pharakiat ko cuartel taipin ko to lidera sarakin walius pagararakin nayasta kunortina tatitun lurañi pagi kunaklortu kaha naho parsis kayat akam kamsisa ma leyaticher sartasin hisar parlir sarana yatiche ukat sistarakina yatichir kun lurañajas wakisi wiñay hakan katoqañata kisas upak hanipi walis karakint kun hamasa hiwasanaka huchararatan pi hanipi salosion munidis karaktante hiwasak salutan kha hiwas pachpat kha hani katoqaña qispi ñukaja kunasa ko salvasinaq tati toqetak pi utarakej churunaka walha qenak kunatsa no panaka kwa takino café kwam sana qañ piripke kunarate nayaha kunarte na solution ka toktok kha na pe kontek na lorktok na yapi po karakt anipi ukwahmant kite konte pa lorki ukapi salvación naha aneo panaka haqanaka cha panaka konslurañ mona prekwatpi qespecin ka toqañ mona para que haneu kama kiter panaka mona lurañ hankwasti tatituki wasaroq churi taspaja aneo waliki taqlurki uka panaka cha kiltas isaw asto panaka qespecin mona pre aneo ka tatitun y qespecin ka toqaña kit eficio qilqatan maya kimsa qalqa kitis iawski ukampi tatitut katoqki hani manakata utkitisas kamses manaka iawsañampiwa umanaka katoqaptas salvación ukaq tatitun don ukapaw hani manakan kitisas manaka kloraptauka anipi wali kite hanko vigilura prañapa confisase prañapa komana klora prañapa panaka nipi tatitun arup sumuntap kite hiwasan lura wisa chamasa sanipi ukwa salvación kite
hiwasalurtan hanipitatit Jesus lurkitiq qamay ani taq pachpi Jesus luraña pa hiwasanaka konsluraña sakarake kititiq uka umar halantki ko haqiqan nadan perki ko kitis pachpat misto khane khay mayne khay mandasin apsoha uka marakipi haqina ka hanun tapkiti ko panak pachpaki lurañ manap kharake panaka kunayman lurañ manap khe qispesin ka toqaña takiq pero ani uka makarekispate kitite uklurki upanaka hanchipan lurki hanchipkan kaña upanaka hanipi wali karakitiq umanaka suma amayap hamcha akat tatitaropan kamsisa uka romanos kimsa patun kimsanin kamsisa manaka taqani huchancha sipta uka tumanaka hanio alaqpachar mantapkas matsejaya kat kamsis uka kimsa patun posininqa manakaste justificatapaq tawa inaki tatitun munasiñapampi kuyaptay siñapampi manakaja tatit Jesucristun wiñaya hakañ katoqapaq taqsas kuatpi hiwasaq huchasanakat qhispiyataña satakiqa Jesucristopi hiwasaruqa qhispiya waraksto walha ilishanaka ucha tiemponaga hanipi sumbiblun t'apkarakitiqa upanaka inakiwa con Lorange aklorasip que aneo ka inakio champirtisip karako panaka confesasi sasa con lorasas inakio aneo salvación au katoqotkiti tatit Jesucristo kiwa iwasana karo qispistas paja aka munasiñapa ampi kuyapta siñapampi ukatoqewa uka salvación iwasana katoqtan uka tatituta krakpi hutir ani iwasana takikiti haniwasat miskiti hankosti tatitut rak hutuka amanaka intinti pqtat amaya pqtati ko salvacionaja iwasana karma regal ham churata tanwa haneo iwasan obra lora sañampi iwasa qispiyata kañat niti ukarabin israeli ko sarakita naro yaqmnaka pasorok super a memoria tiatsasa naroq sapqarakitana haniuqaq namakitanak memoria starktura nipi taqpachakara nauqa rauno parlas paqsepi antiguo nuevo testamento memoria dia taqsasa sara na con memoria taqsasa kunasakan problema villan kamsisa kana kuma yatli yatichir haqeo sarta sino para tinkuin munan histarakina kamsis Jesus aq contestarakino para kamsis kun Jesus aq sarakino kun leita qilqatan kun khams leita taxasasa akawales interesante rekipi kamsis kam kun ham qilqatasa leinqa uma kun ham leita sasa uparoq sarakina aka consanjmund hiwasanaka maiha kunham kamlit araksnaq kumahaya nahlit arakiat wilkom inakipiani nayat karakiati consanjmun ukha kunas qilqataka lin khasas pa kunas qilqata humaqkum hams lumaq leita maqkun hams interpretas masas ukam pesarakiq kutupaq kamsarakisa liyatichiri sano tatito Dios amaro munam taqa chuymamanpi taqi almamanpi taqa ch'amamanpi taqi amuyumanpi haqi masimaru huma kipkaraki munam sas paq akan kamsisanipi ukan poq kaspatiq upa cham haqinaka kun lurapqiqa ayunapqi orapqi kunayman lurapqi upanaka salvación katuqañataki hani ukamakit
tatitun munasiña pampikiu wa qespesiña pampikiu kuyaptaysiña laykukiu wasanakaqa qespiyatasna tatitun qespesiña pas wasanakaq qespiyataqtan uqaqa patak por cientopi tatit Jesucristo tiwasaq katoqañas anipi iwasaq lurktan uqaq walikarakite churunaka antati turuntabki anta liyip karakis arupanakqa panakaq kamsapqarakisa doctora ukama utlurarakitayn siqaya pa romanpe interpretaskar porque justo aparezcan copa kutiki para quien pe ni piokleit para quien te kamsis pa absqiko justo kun hamara kis porque estudio romano haspast wa justo hanipe pa ars cara quien te kat kun hamatra justo ñanes pa haniyat kit kwat pe kamara ke iwasahan som intintin pir karakta huchasanakaqqa kuno runtat han qortuk t'ayatarakiwa ukaw iwasatakiq walirakiqa kwa hermano chin manakaruk walkutiraki sasipke paqqa hapchun katoqin hakarakina uka iglesia pchun uka hapchun toqir hutam sanar sapra naqsaraw sarakid ani sarañ puir karakiyate uka kantata otras chinchu kontkaskano ka hapchun toq hak pachara tunka ora saraw pin kantata uka hapchun saraw sarasip karaki tun kamayn hamarakino ora sarakino kananaka katatat qarit hamarakiyat pikot iktañ munarakiyat kot ma warmi utarakin na hotara ma warmi hakacha sin sarakit na patong kimsani kasara sirakiyat kot kasara tukha chachaqani kanti kot kimsa mara kasara taqt kotopa mañ qal qarak sasaw pos tonka posin botellera hopa umhan ma ko qepat ma waldit harakina pani ko trabajo sarkarakin ani con sopa ukat ko patio toqano pa umaskarakin na haneo ko hakempe na yakakarakis ukat nauka waldi alcohol umaskarakin kaupa umat tuka alcohol tuksarakin para uka hebreos qillqatra partunka tunku parlitas karakiyata iwasanakaqa iwan tatitun wilapan pipi wasaq santificatarakitanaqa maykuti wiñayataki tatito Titis Cristo kupi haparurakiwa qont'ataqa ma ofrin loqtawan pikiwe taqpachanero perfecto y santo lora tukuyawarak ma perfecto tatis pakamsas responditas pa uma taqaychaqay paqsa neo naq perfecto tis sawsarakin kunham qillqatas libres qillqatan kamsis tunka pues loriwa siwa kitis lori masap ofrentan pikiu kitinakateq katuyasipqi ukanakaro wiñayataki qomachi ukamsiqaya ma perfecto tawasa nani perfecto na umataqaytu sasaw kamisara kam sitatas tisasaw paqsarakina hila sarakiyat mahan santo mahaniu santuksat pero tatitunarupaq istam humaq santuta usasa kitis chiqpachi humati chiqpachita ko tatitunarupach ma tunkamit kam hupam no wasirakt kompini hilasas
Bibliaqsipi umaq perfecto tawsas ko tumahanit kon perfecto tasasa. Pa qipat patong kom chaqwasino pero washtatis tarak ko tupaqsit perfecto tsas ko ta ko waliki usar kham sarakiyata. Qiporo sart qasinsti. Naira pachaste pasart kano kaja. Pakwa refrotestarasin kwa soy ocupa absosin umarakin. Kwa pak kuno shatek a tatitan iya saway kwa pani umay mo nakante. Pak nairach chach umatayin. Tatit Jesus kwa tatitun wila pampio. Unarhare kaway kheta upak okaro iya usanan. Ukatupak atipayn puirirakin. Ukupak atipayn puirirakin. Uka puiblon upak wale atarakin umatak kama. Uka tanipini uka upak an umakatay net ukat. Ukat seminario rutam sa sarakiet ko upak utarakin ukarwa. Upak wale irnakas karaki. Pastor kamaraki. Irnakas karaki. Hichuru pak pastorar pas karakin no pak evangelista mas karakin. Na haniuk senya kante ko chenya is karaksa. Iwa. Chaparlanya niwa. Kuna mas khispesin ka to kanya ka. Kuna chama hakitaki ka. Iwa sana kasti. Iwa sana luranya taki chama iwa sa taki. Awinar sarhatanya chamate anda hay chama kite ani wasaq abnaq tante kitite abnaq ke kwata kipi chamas pa wasaq nakasillar qontata iktawais na hanko manqasisa hanko lisas saras karaksna televisión suntas karaks ani kuna chama kisa uka abnaqerira kipi hopa pi chamtu kraks ani piltus chaqkom chamtu kharakit uka kom computadora loras kare. Paxi technovia erxikusa. Uka tercer ka. Kwam uka máquina biki pisar harakiak. Konas te jiwa sawi nasana. Kwa piloto karope kuna tallas kuna sutiu para kipi han waltañar por ispa. Uka mara kipi ka salvación. Kitete Liam taspa kitite liam tuka hopa te lore kwa ani uka soluciona kare kit hangkwa kunas tatitun lora tapawa uka mahaya iwasa sumistanyana tatit Jesucristo kamsas kansa sarakino kun salein qilqata kun hams leit taha sasawis tarakin kun nas lein qilqata kun hams leit na manaka karutay manara na qontay hamoniris ko na manakamba hakat paraltay manarakta kun ham lein qilqatasa kun hams leitita sasawis taskan manaka kun hams maintinta maini kun hams intintas pas saram utara kun hams manaka lorapjas manaka mai interpreta pas pa takiutjas kun hams leita kun hamas qilqata mah tatit tio samaro munam taqache mamam bitaqa mamam bitaqa mamam bitaqa mamam bi haqima simar humaha kipka graki munam sas ani ukama kitexno kunas tatitun qispesin katoqay ñaqa iwasanaka ch'amtuktanja kunati uka awgaski kumar toqan kun hubaq na ska misun khej
han puirkina dañ ko hupaq yo haraki khomahay mayni yana perhayman ukapisalosina kititina dañ yatki mayni hani pisalosina es yanap tañawa tukua qispesin tatito Jesucristo pi luraña paja uk luraway harak kamsas qillqatas na con lurasas wiñayakan katoqaja sasawis t'araki nakuis tawis te haneraki pi wali kanteq kot Jesucristo kun ham qillqatas alinqa umaq kun ham slit'ta komis t'arakin pastoruk supara pa kama kamlores paja kunatsa kamlores sasa kunaste tatit aru pha manaka hollar ta phanyama anio chikat taki kaspatian kwataq kutna gesto panaka kosus gesparaki komaraki kuto korawino pisparlas karakiata paksaraki no leipo qanyama ukatna pam chaqwaraki yatpi nasu parsaraktua tatit arupan kamsisa tatitua siwa humateq mandamiento qataqa kutko rawino pisas karakiatu panakara con lorañas ewasanio con lorañas sagis amaya paqtati uka kuna huchasana kathare qata qispiyata katatito nampara pampirakipi iwasana parasteman teja liwastaq llamtas uka qala anipi walejas patea uka Jesucristo sara kun ham qillqatas umaq kun ham leite tasasa sarakin Jesucristo pay pachaw pay roki interpretasis pan yaqapanaka mandamiento nak poqañaw sasaraki sap aniwasaq poqañ puirksnate kutpi Jesucristo iwasanakar qispeña takiwa upaw poqawara kani una con lorange puirkna ukapi manaka intintip qañamaw kunas qillqata kunhams qillqata kunhams umaq intintasas umaq taqachi mamanpi tati turmunata chamamanpi almamanpi amuy haqi masurasa kip humakip karqa munamsas ukat ma haqi utasqa nuka hiriko uksaruk ukat ulantata kalqatsin qalluchway sinak no haway ukat haqtaway hapqaraki ni hiwañampi kumaqaya ni hiwata sejaya pa luraspat konsa ni kon lurañ pirkaspat pa kon lewis xañak pa kejaya monosutaspa ulonak supanak manqantawaspa pa ni kon lurañ pirkaspat pa iskeleto que haqusqaspaqa kapi ukam martuku yaqañapan piwachacha pa inas haltañ puerispa nini teléfono kunas hani kon lurañ puerkiti masa cerdo okuña hataway pa yanaptawañapanqa hani yanapaway pa kunatsa kuladrona kuapash toqen othiu ladronana kawsasas nalunta talqatitas naq sarqaki ratuks sopaqis kualiwita iwalaraki kimskuti huk samaritono tataina uka buen samaritonosti hiwa ukapi tatitun chiwi parakiwa aka samaritanosti kamsis aka samaritano tja ma samaritano uk saraskana upa
ukuña hasin upaq kuyapt'ayawayaraki paro qollt'awarakiwa uka usustapanaka aceitempi numpu kamaraki tuka misionero toqirurakiwa apqharuwayku tuparo uka misionero paq churawarakiwa padinario humatejel gastata nakut'anja uka humaruq kut'ayjaraki imsa sawsawa kamsaskisa mas samaritanse haya uka takini hamsaraskanse pa uñihasaq kuyapt'ayanse haya uka para qollt'asarakiwa uka aceitempis vinonpis upaq ch'uqt'awarakina uka apqharuwarkina uka kawallparkuta paq apqharuwaskarakina consupaq luratayna ukatpi uka aka consupaqku ña hiwañampi uka conslurija conslurkiti akansarakiwa samaritano pasasqano upa kuyapt'ayasiniñata para qollt'awaraksiqya uka apqharuwayaraki ukapi qhispiyasiña uka salvacionaqa uka niwasa conslurktante niwasa conslurtana Jesucristo que lurañapa taqikuna mana kamuyapaqtate niwasa conslurksnatikwa haqi liutatkama ñi hiwañampiski kama niwasa conslurksnatan wastitatet Jesucristo kiwa luraspa kunas hiwasa lurktan kwa niwalikiti kamsisku eficios qillqatanqa paya kimsa qillqakan kaumanakataki hutkiti hankwastitati tutrak hut haniwo haqin luraña paykiti kamsejaya kunate hiwasa haqin luraña pamantkiqa haniwo solucionak haniwo likiti manakatik con lurapjata tatitulurki ukapi perfecto kuno este haqq luraymunki uka haniwo walkiti akansipi kuma samaritanoku pasasqana paq kuyapt'aysiñata upar hiqhatasin hak'achachisin upar qollt'arakina aceite vinunpi qollt'awayarakina hiwasaq conoce hiwasaq accidentesta nukaq kuna qararatatan suqa alcohol qhaywaqratastanaqa ukatpi alcohol uka vino uka desinfectañarakpi uka vinuna kanpipi warqatas desinfectapa uka kuna germen kasqi wararakipi ukatpi ch'uqt'arakiq kumaqaya ch'uqtasinaqa ukat kunas aceite vino puchiqa kunas uka aceite kunas ayshman uka aceite ukat qhipat vino para ukat desinfectaraki vinonpi ukat hiwasanakaq kunamas qolasiptana alcoholam ukat Basilam ukan pray aphatapre ukan pe aceite vinonpi ukan pe sarake ukat pe vinonpi akan umayjar paro aceite vinera kat qollt'i ukat vinonpi ukat ch'uqt'araki ukat uywa para aphataway ukat komis uñiqt'awir uñijawara ukat uka Kuañi hiwañampis kuaqesti haniukun pins lurkiti. Taqikons lurawayiwa samaritano haqiwa taqikuna haniu ñiwañampiki kun pins lurkiti. Kopi salvacionaq fasilakiwa. Kunat ch'amaqa haqitakiqa hupanakapi lurañmana tatit Jesucristo lurañapa.
Ukamao hiwasaq salvación katoqañasaq uka disma patatsa mandamiento phoqata ni ukamagito waq k'ariwa tatit Jesucristo wa hiwasar qespieña sapaqa hiwasatiq yetsna akha som taqeneja yawsaña hakañaweja wali pasilakispaqa kusisiñaspawa kunasati hiwasaq qespiyataq tanuchasatqa hiwasankuna lorawisasa aniu walikiti aniu tatitun munasiñapi tatitun kuyapt'aysiñapa toqekiwi hiwasaqa wiñay hakañka toqaraq humanakatiq konsi wasaq loraymanañana ani wasaq konsliam t'eñaka sakit tatituta hutañapawa tatit Jesucristo upawaq q'ipqarwayqa kwa cruza toqero parch'akatatawa kwa wilapuartaway kwa wilawartataste alaqpacha markan karakiwan uka Hebreos ve 11 kusan qillqatas karaki kawkante Jesucristo hiqatasi hilir sacerdote jama ukan wilapaq wartatarakiwa haniwa uka machus cabrios ukanaka toqeykiti hanukasti hupan wilap toqewa ukatpi uka lugar santísimo nupaq qatas qaraki panka kwa tabernáculo haniwa haqin loratakiti hankaste tatita kamisa kana tabernáculo saqaya tinta hamarakipi kunats tinta sapqa kamsisa uka mistosin templo nako tinta hamluratanja kuatuku tinta hamluratara kwa tabernáculo uka aka templo uraqa akwa haqin luratapi uka kunasan uthiti hanamparam lurataqa taqikunapi ampara haqin amparapam taqikunas luratawa hasta ladrillos amparapam lurata haqin amparapam anima existite templo alaqpach uka alaqpachanpi kwa templo utqarakiqa niu haqi lurkiti aka templo Salomón utqarakiqa ya kawraqinqa uka ma templo alaqpachan luratawa uka pachan lurata ki uka manaka istapqam kamsis uka alaqpachan temploqa aka uraqin templonpiq hanipi wala karakita kamsnasa espacio tiempo uka aka uraqin kunasut tiempo utqaraki tiempo pasado presente futuro kamaraki haya chimputaqa manaka pasado nuwaw hamaqa kaptaqa ucha uka presente adulto wapu puqta sumawnñaqtiri tawa kamaptaqaya kunharus pasqap haraktaqa hanipi uka haqin amparapa lurataki kawqans qillqata kunas uthi tatitun markapana uka Jesucristo tatit Jesucristo kunas tich'akatatak uka wilampi uka templo sarasinopaq wilap wartas uka Hebreon qillqatarakipi tatit Jesucristo kunartej kuani qataq hanupaq hilir sacerdote jama haniwa aka haqinani niuni aka machu cabrio aka uraqin lurataki hankuasti tatitun luratapa kutupaq kwa lugar santísimo hermantaway qaraksik wiñayataki kamsisa
Ukatunga mayanit khayqalta. Ukampis Cristo hutiwa hichaja hupam hilir sacerdotita. Taqi suma lurawinaka uthi ukatqa kawkantej hupaq sacerdotit siruki uka santuarioja ukam suma hukam poq qatarakiwa hanirakiwa haqinakan loratakite ni akapachan karakisa. Ukatpi uka templo nopaq wilwartawa yaraki uka patana. Uka haniwaka orakan loratakite. Tatitun uka wiñayakain orakan loratawa. Aka orakan pi pasado presente futuro ki utje. Kuna manaka nasipta ukam kuna sate hiltjapta hiltjaparak kuatiwjapjarakitawa. Au kipta sin ukam piwasa hakawaitana ka orakan ha pasado presente futuro. Kwa eternidad uka toqen hatatit markapan hani uka utjite uka presente ki utje ukama ojaya. Amén. Ukat pitatit Jesucristo ha. Uka ora kuñayatak sarki uka templon hani waka ora templo warta wakitan koste alaqpach marka uka templo warta warak ukan hariqataraki wahiwasan huchasaq kamsisa. Kunashti manaka huchan jasiptaja manaka kunam suka huchat apaqa sipqasmaqa uka tatit toqikiwa ukpaq qalpi apanuka wayaqaraki kunatinaira mandamiento naka manaka tiyaw sapaqta kuntiq tatit Jesucristo lara waykiqa ukatpi manaka katoqapharakitaq salvación hani wasakunluraña saykiti uk manaka intitipqa ñamarakiwa kititiq wilwartawaykiqa Jesucristo rakiwa kunas wali manakanitin qañimaqa ka israelita naka Egipto misto preja ku manaka yatipqtaqaya ka Egipto qenste ka Río Nilo tinawe ka Río Nilo ha uka África uka lugar haya ka Mediterráneo mas kormantki kumaqaya ukanpi ka umarakimante África umarakipimantija uka umaq kun hamasa kanpi kun hamasa uka hawirana uka laqarakipi kwaro tanta chasej hanipi hawira halharakite kwaro ukat uksaraksar uka hawiraq sarano ko wayaqaraki ukatwa kunam si usamapuña corriendo lo instano ka kotpi ko ramificación wayarakiwa uka oraqeste corre uka oraqeq cocina ukarakiwa uka wali suma yapuchañitakis wali sumarakipi uka pitko triángulo ko Río Nilo ukataq kanpi uka Río Nilo karowa conorteja akar hutañipaki uka hupaq saraki uka maru rojo panaka pasawa para kwa península Sinaí kwa península Cisco saroraki upaq sarapqa uka maru rojo paskasaqa Monte Sinaí cuando tatito hawsarakipi Moisésaro cuando pi pata el mandamiento churarakina manakiti poqapqata ka mandamiento mistopqat mandapqata bendición katoqapqarakitku upanaka sapqarakina naka poqapqawas sasa uka hanwali upanaka arsopqarakina ni uka poqasinpirkiti Moisésaste como Monte Sinaí uka pusintun uro ani umasutqanda kunasutqanda karon kamsansa ani sutkiteqa kunas kawhankarqpachku Moisésaste hiwaq pachacha sawpaqa mayarakin ani wasakun lurañanisas
Cuatupanaga coabisira. Acá human, acá diusansas o panaga cuatro ochuñanisas. Cuando me dice saracan sino que para tabla mandamiento hutcano cuat sutka siraquina culiraraquina. Humanaga ne magayakado sianitas cuatuca pa tablo limpio pa akaraquino ka. Ucat pipa kisaraquino ka mandamiento. Washta tu paja. O washta sarasin paja mainiraquin tatitut. New kitisa puir kiti ka mandamiento pocaña. Haneo utikite akan hakeja ok pokherer. Haneo kitisa ok pokaspate. Okaratua viña yata kiwe wasaha harekatatan. Kwamnakaya nayaha nakim sabran tungkaya tungkan maranecht ukkaw na salosyon katokaraki. Nayahit kagayat ko wain bachayat ko waluntat sarikiyat. Na pusting pusinu ko maratarakid na yurikayat ukot. Kumara kipat ukaw na anto tatap karakiyat uka hapon markam tokit. Nan tay kakayo karakin pipis katong men marakanok kwat mapaksit kem tatakak sarakin gogira yanapir ko tilakak kwa kwartilaro kisara haniutikanti ni tatakas ni hilak kulkaka hilir pachan tungka piskanino tungka kimsan mainirek kot nayak kimsa kalkoniyat kot sulkaka posimaranirakin. No, iskas ka sa kolman katta kasi wayara kiyata. Maurusti. Ikis kayato. Na kwatsam kasi nasam ksrekit. Kulik kachas karaki. Aneo arus kunasut karaki. Kunsman kanyan. Kot kom data hachap harakiyata. Na ukom. Kunorsite naktung kapiskan tung kasuktan nuka. Kuat nak lontat nirakal dayat. Kahila amigo na camp kamarakyo. Kuat trigo juga nak paynya takyo uklontat apkarakia. Kuat kakasin na nagak mangkapkaraki. Nak walpin lontatas nak uchararas kaisa na kamamu yarakiyata. Kot na walucha ni stress na infierno ropini usaraja sarakyo amoyesiata kunas kot pasi kwa lonta ta opa infierno saraño pahay kot nani pi infierno saraño karakiata kot tatitu narup na olyaras karakiata maurosti kunas technalit karakiat kun hams kolibiti kun qalqatan saskanja kun ham siwasa huchas omachas na uk kun ham sacerdote kun huchachas kun hams loraña pa uka hiliri irna qares uka kun hams huchat especies pa lukam qalqatarakino kwa umri komuniski kwa malaq qiki kun hams upa apaqasis kun hams omachasis pasas uka qalqatna ulyaras karakiat Ukatpi upah arsus kunate upah huchachaski arsus auka ma cabra paniña pawahan sumahan kuna manchani kum kuat kam sisukan kuat pi kuaro ampara blok kata sauka machu kabriro paha ko ofrin lok tawin ha arsunya pa kuat uka cordero ka ukam ampar lok kata sa Lokata sawa hucha sa cuerpa sayera kiyatan. Ani uka na uk intintin puir karakiyati. Chaste ampar kun hamas aicha tiempo hiwasa amparan pilokatan no vi pastor kumbitsinya patakeja kun hamas pasuka kwa amuyera kiyatna. Chamara Estados Unidos ha. Kun pastora naka soktatong maranira kiwa.
panakaq suqtatun marani no kitinakatiq pastoraki uka menos de suqtatunqa thanirkipi utikitiq kunasatiq kwa qinakaq mahuk'an hilamaraniqan kuaniqa ni pastora qhaspatiku marakina amuyta kupis qhatunqa estás Kuarupi uka pastoranaqa apayaymanapa qawqaspa pisqapatakarikispa mamarana upanakaraq pastoranaqa sara apayapaq uka Estados Unidos markaruqa ukaman tukusqani uka pastoranakaq taqpachuka pastor Estados Unidos naqa suqtatunqa Ani uthitukan pisqatung maraniqa ni positung marani sutkaraki kunas uka markanqa Qamapi comisionero nanaka apayapaq pamarana pamarana pisqa patak Juan Sarquita imanapaq harakta uka pastoranaka iglesia public sarki ukaqa panaka seminario hermantki ukanakaqa Wasa wal qawqa pastoranitas tunka kimsan panaka seminario hermantani parakino kunas akan wal importanteqa upanakaqa uchapanakata qhispiyatarakipi qhatasaq hiwasanakasti hiwasaqa han niwanakaq qhispiriktanti hankosti Jesucristowa qhispiri upa Jesucristo hiwasanakar qhispiñatakiqa niwasa conslurañ puirksnate tatito Jesucristo taqikuna lurañapa amuyapaqtate solución katoqañatakiqa panaka confesasiñapa arrepentisiñapa como utqarakite tatito lapaste panakar iyo sañatakiqa ukam taqikunampi amuyapaqtate ukamaqaya Tati Jesucristo iwasan huchasanaklaikuwa paj resucitawa yarakiwa iwasan kunham sumaq uñhatam tatito wilwartaway upa testiguñapataki uka ch'apikurunanpis apaqatata paj resucitawa hiwasanakar justifiñay kañataki kamsis paj kamsisa cruzatoqinqa fuqatawsaqaya uka ani iglesia iris finishi inglesan consumado esaqaya ukatqa tatit Jesucristo constajewe ki cruzatoqinqa Kunoste para resucitar kwaqa wiñayataki wasan huchasaq perdonataraki no hasta uka takam katatiraki hanka fiebre kuna kalorichu kam churicha allu kam haya kuna kimsa temploras porenis pukampas ukampe apaqas haneo kunas ukampe utikite amuyapaqtate haneo ukaq utikite Tatit Jesucristo kamsis arupanqa tatit Jesucristo ch'akatata uñasiway huchanakaslaiku Corrawinampi parlas karakiyata willatoqat no sip karakiyat kutnaq atiparak ñuqa kusiñataki kitini taqniñataki kis hupaqa paq naruq respetarikitano Kutna sustkasiraki pasaruk para Antiguo Nuevo Testamento paq memorizaraksas kunhams na hechuro na qananchas narupa
Acá tatitun arupan kamsis acá yatichiri haqiq kamsisa con lurasas naqwiñay hakan gatoqaqa paqkun hamsan sisusaqa kwa samaritano tqayuparuq expliqueqa kwa samaritano kun hams nuntatuna kalhatu kwa haqiruqa nuqa wasin qal lluchway apanukuway ñihiwata samaritano uparuq khuyapt'ayaraki khuyapt'ayasina upawa qullt'awarakina kwa ch'uqt'awasin uka uywa parapqatawasin uka misunero tuqirpuriyana kwa uka patinari apsusin uka misuneroq sano uñik t'arapita umaq kuyri t'arapita naqkun humata qillqastata nakutin hawkhaw kut'ayqarakimsas ukampi lurarakinqa uka samarita uka nuqat uka ñihi wañapaqi consluriqa ni conslurkitiqa tatito Jesucristo uka samaritano haytaqi consluriqa upa qulli upa wach'uqti upa apqar waraki para uñihawa ani uka ñihi wañapaqiqa kunpinslurkiti ukapi qhispiyasiña wiñay qhispiyasiña cuando tinaq sarta kititiq yanaptiki ukaqa ani solucionakit ani solution uka muyapaqtati tatita Jesus paqa ni yanapaq tanquasti upaqa pirtunawa estuapika adusanaka ani upaq kunskatuq kiti wasataq upasapa kiwsari hiwasa uka toqañasan hawkpa uka toqawayaraki uka wilapawa uka altar del cielo ukanpi upaq wartawarakina uka Levítico pusi kun hamas uka ofrenda naqluntataraq tuwa naquchachasirak tuwa naqani saraymunqa infierno saraymunqa yati manaqa uka marikiqa ya naqwa luchachasta ani una infierno saraymunqa yarki Kuatnaq wal investigas karakiet kun ham siwasa kun lurañasasa qhispiyasiñataki ukama kuat kamsista titanarupqa niwa umaq confesasita hankuaq ayunata ukaq saloskata hankuasti Jesucristo walorawayqi kun ham qillqatasaq kun ham sumalitaqa sasaqaysaqa tatito marmunam taqa chaymamanpi taqa amayumanpi taqa almamanpi taqa pachamanpi ukam loram amaq qhispiyatata kitirakinan prójimo hastas kitis masiqaq sawpaq sarakina kuatupaq sarakina Jesusaq ma haqi hutasqan kuatluntata harqatsin q'alluchuay kuat ukar pasawan sacerdote levita ukanakapas mayta oyana kuatman samaritano puri kuat ukaruq khuyapt'aysisin uparuq qullt'asin uka uywa para apqatasa uka misun tuqir aparakina ukurparuq uñikt'ana kuyrta awayana kuat misunero patinari churawasinqa hiltegasata nakutin hawkach kut'ayqa amsasalla tatita Jesucristo luraway ani conslurkitu kañi hiwañan phaqiqa ani conslurkitu kamsaqay amen sapqam umanaka consciente phañama con suka haqe lontatam hiqataskukaqa aka samaritanoqa Jesucristo trakpi parlaski aka haqe qhispiyatakiqa ukaqa ani conslurkit tatit Jesucristo pisa sararasin hiqataraki pawqullaraki uparakiwa ch'uqt'awayukat uywa paras apqatawaraki taqaykuna Paulo raway ani uka haqiq conslurkit consanch muni hichuruna kansi manaka kan qunurasiptaq tatit Jesucristo perfectamente humana kan pecadon pagaway haraki humana katiq llamk't aymanapaqtaqa hani walikas pati hishk'ata unos masit arrozat lurtanqa
Pabajas kulikas lorki com istina gloraymontja akam upkham lorañan upkham silian saqay sistanqa ani wasaqons kitis loriqa wawakta nuqaqa mama malori kullaka malori tiwasaqons lorna aniwal lurksnati tatit Jesucristo hiwasaroqa qispiyawa esto ocupaw perfectamente loraway kunarsat kams cruzatoqen upaq kamsawaysa consumado es seqaya poqatajewa upaq kuspin loraway upanaka q'umapqtawa aniwa manaka manaka haniusapqatate perdonitay tatitos makunats perdon mayta kuaq pagataqcha haya manakar perdonawa hapqstam haya amuyapqtate upana huchamanakaq qispiyata haptawa manakaq wiñayataki inakiwa manakaq husu tukuyatapqta tatitun munañapana uka huchasaq Jesucristo hiwasar q'al p'amp'achawayaq huchanakas mayñaq maykita Jesucristo tatituwa p'amp'achawayqa q'al hani huchaniyaqta manakaq lurapqaraqtati huchat kunham sapaqasiristsasa nawqanpi lurarakiyataq Kotnahaka tatituna arupanpinaq yatiqarakiyat kunhamas ofrenda huchahat luqtataki uka kotpinaq ukintintisawnaq yatirakiyata kunhamas nan huchaqa qispiyataqta tatito Jesucristo Espíritu para que yonar irnaqaskitana kuana haqi uksupara na uka wal pi tatituq irnaqawaraki niqkunaq pinskayat muykayatsuka na casarasqayat ukaqa warmiqa wawcharakina waq puchaq waki Corogracia irnaqki waq puchaqaraki waqaypat kot yuqallawani qarakta waqaypat kot escuela misionera ukarakipi uknaq tantachqarakiyat kot misionero nakaro taqpach mundurakiwa saraski misionero nakaqtaqa markana kankarakiwa uka Israelen qaraki alimento qensa kunatsa tatitupi ukan trabajirakiqa hiwasanakaste hiwanaka misionero apaykta nukasa panakaq yawsañanpipi sarapqañanpa kitiyaqa manaka misionera kita tiyak mayniranaka marco amisera ukam kita nipqata amstesa comisión brasileña sarkikwa nani portugués parlaña nakitsu kunchikte Korea Brasil toqar ma abuelo directoti ma Brasil kamsara patong pasin oras saraki pitardaneq tonka kimsan orarakipi Estados Unidos kuat brasileño san wale haya pitartarakia nakunarse ma orsa avinar sarska Korea Brasilet Korea hutkan ko sarki ko millón de millas iski ukam ma millón de millas sarki psuteapqa na economic alayat ko to primera clase rorki uchapqana makata na paman pakata sikot kosistan kaya panaka ko tikit uk alga para ko primera clase uchap para kitan na ko tius pagaras karakiyata ko ta avión fue Francia toquen saratas Korean Airlines karakin pe pachpi empresa quiere quien para primera clase naval cosas requiata
Kotko primera clase ratas karakiat. Primera clase conoce manqay churiñapqana. Conoce manqa churap. Conoce mamont churap jamausa sarakisapa. Ma arroz eso apanes patisas. Nasarak tukota. Conoce papantes pues. Pagas casa kwa primera clase makatasa. Vale cocina kipe. Conoce avinar makata kwa cocina kastarakiwa. Ma avina otkarakina kwa esas ni toqsaras kwa pilto cambios karakina. Conoce avinar sara. Computadora saras que te risco que kiwa. Piloto ko resina o paja apnakas karaki. O paja oño gatito. Como es que es pastor que para saraki. Makitere mante un kis. No ma campaña maro nach participayat. Nach respetar aquí tu chahat. Ma jotas mate. Kwa pose pakalqa karo. Kwa na qepagar makatas karaki. Pak saraki tu kaurun nyesta inmans mumarsa. Kwat am hiwara yapqtlo sanak. Kaurun wali sumaraki. Kunas de makatrap ko avionar kwaha. Kuna pasa anual tabe. Piloto khlureña pahani naya. Con lor na yam Cristo hani wali kaspati kamara ki pe qespesiña. Tati Jesucristo loreña pa perfecto nya taki. Man haneo chica tati tohlor kaspate hanko asti pokata perfecto será ukam tati tohlor away ukapi ya osañaja kuna pasay wale nipi uka tati Jesucristo ha Kuahiri ko tokar saraskan ko ladron parhiwa taktawayap kun ma sacerdote hote pastaway libitak pastawarak oka chuktasin apharwarak samaritano rakiwa oka yuni hoñi haqe hani konslur karakite Manakaste con Lorañ Manaptanio con Lorap Carakismate Pastor Xuparas Loras Patanio Lorcas Pate Tatet Jesucristo que va Loraspa Pau Pocañapa Manakayosa Pañama que Hucha Harakata Oñetaki Okama Acá pachet respesinya anepe acá iwasan loranya sakit iwasan con loranya sakit tatitun muna sinya pat kuyapte sinya pat iwasa qespiatatan iwasate Lorañ montanuka newali kite tati tunu la partatas uka cruzan wartataki ukawa wasa noche sanaka pampachataki wasa hanqa kunurham tuktatarakino ukchuy mamanakar katoqapqañamawa wali pasilaki salvacionaqa maynima millón pagaña paspas pagañataki hasta tantachis paqay iwasanaka qespesiña hanikunas loraña sakitis hankuasti iyawsañanpiki waywasa naka qespiyatatan ukumanaka hamuyapqa haniukuns lurapqañama kiti tati tukiutaqa kun lurawayqa hamuyapqa tati maya ahora iwasanaka manaka churu manaka palhaytawapas wasa kun hanwalurtan
Haneo Hanual Lurañar Purispa. Sa ochanchina neo. Iwas katokaña sawa. Tatitun munasiña qispiaysiñapa. Tatit Jesucristo wachuristan. Mana kariktañ mana paraxma. Kitinaka solución katokapta itapjama. Kitisan aptki ampara. Niwasanaka konlurktantej. Tatit Jesucristo haya pokawayaja. Niwasatakiaj fasilakiwa. Hiwasanaka kaja. Hiwanaka qomachatatan. Tatitun Huilapampi wasaq qomachatata no. Upawa ofrenda hamaluqtata hiwas huchas hariqañataki. Wiñayataki. Ocupa Huilapuarta bayku altar del cielo okan upan qalqa pampachabay huchasanakas. Manaka inas llakis. Manaka huch charay manapta niu hucharapkas mate. Hiwasa hariqat hiwasa qomaqtano. Santur tuktayatano. Komarakiwa. Pasilakiwa katoqeta. Manaka niu yawsayman puripta. Manaka yawsapqañamawa. Aneo con lorañas utikite. Aneo na con lord pastor. Kun hamarana solución que tocaste esas pajaya. Tatito naira kat lura waeja. Manaka te lorañana pjata manaka ja takasi pjatawa. Ichuruste. Wala pastoranaka. Pastoranaka yaticha pjarakiwa anuale. Pastor kuchungi. Kwasam. Oka ma pastor sarakin paksart kot qispiatat alaqpachat siwani oka q'arirakiwa. Kitis arrepentis oka alaqpachar sarsin oka q'arikiwa. Tatit Jesucristo saraq perdonawaq okam iyawsayñasakiwa okamakiwa alaqpachar mantaraksna. Yaqi paqiro wal huchachisiñaqa gustaraki. Que te arrepentis con sar eski kwamakiti acá nanak misionanaka yaticha pharaktua con hams huchamat qespiatas ma cuatro espíritu santo rakiutasin uparaki uyanap acá tiempon qawja kawichiñan cuatatitu hakaruraki usarjaña akat ma qawja kimsa qalqtung marane Cuat misionajana. Nepe kona. Nepinanaka akona edad límite ako 70 80 akam lora niu ko tiempo sutikite. Aka misionana kauqa. Ana nemaha okiktet. Maq pritikas kakim qananchas kakim. Mawainas tawa qananchas kakim sa sapharakita. Narcotisca akitpi. Wale kusana sumana karakyuti. Mar nakaro wale suma rakipi ak manakar kusinyo manakar akpalkhanya porque Jesucristo aka pawarang mar qapa lora wayaje manakar chima manakan iyo sapkhanya makiwa. Kuach'amati hani uch'amakiti. Hamanaka niu kamapachachas sumanaka pachi manchase phañamakiti hankuasti mayaki iyo saphañama ukat tatitun Espíritu Santo pamanta phatam hamanaka trabaje pharakita. Urañane tatito maruyos pagarapsma. Kuahuchanaka hatnanaka upuqaphaña hana hankuasti wawam kitanta. Nanakat apaqapqaña pataki tatito Huilapampi tatito uka wawama Huilapampi Jesucristo apaqawaya hapharakito ala suma como tuktayawaya hapjeto huchaqanak pampashtawaya hapjeto wiñay hakañataki aka campañanste yuspagarapsma human arunakam qananchapqarak tatito
Akataq pachakan tantachatanakaq panakaq chuyma panakan iyaw sapqpan panaka qispiyata qhiwsas manaka hakan munapqarakta tatitu yuqaman stiparo yuspagarapqaraqsmamen.